Hello peeps, tatagluto ak ti lumpiang gulay. Gaputa siya lang timangan, basti ti lutwag. Ngam da di mabatik, isang to ti kabil ko di freezer. Dagiti di ingredients, pasensya kayo na ata Ilocano. Lumpiang wrapper, cabbage, pork belly, beans, bawang, lasuna, carrots, asin, paminta, nor powder. Mabalimot di magic sarap. Hanak nagikabil ti mantika, tag mantika daytan ni baboy. Sada ti taba-taba na. Surayin tayo lang nag-brown basit. Medyo nag-brown na yung pisok tayo medyo bawang. Lasuna. Halo-halo. Beans. Surayin tayo lang maluto basit. Mga 2 minutes siguro kas dyan. Wow, diba? Sara na tayo yung cabbage. Ayan na tayo. Then, kiwar-kiwar lang. Kiwar-kiwar. Ikiwar mo. Ikiwar-kiwar mo. Oh, kastanin. Bumating-tingan. Alas 7 manan. Carrots. Vegetable powder, mabalin mo tinor cubes, pork cubes, chicken cubes, beef cubes, magic sarap, patis, wanyad tanga klase na nga naapgadon. Kabilang basit asin, paminta, kiwar-kiwar na men, ganda nga maluto. Tatan, raman namat lang, gusto di raman na. Iputa siya mat lang timangan, pidoto kan ang. Matamnay. Ignayo na ti asin. Basit lang dahil itong asin, hamanan nga ado-ado. Mabalbalinan. Mayaten, tatan, pabawakon. No nabaawan, sa kong tabungonan, sa kong iprito, sa tukanan, di nalpas. Inyalis ko gayam di tanne, strainer, tapnon. Tapnon mamagaan. Mamagaan? So habang or-orayak nga bumaaw, pakanag pa ni amok. Bye! Pungno kon jay lumpian. Egg yolk. Ayan ko may pakita nga na lang ito nagrigat. Ni i-video nga awang tigamit nga tripod. Tcharan! Nabungunan! Ipritok madamdaman. Maparit-priton. Tcharan! Mga nakon! Bye-bye!